Ntuku ya narua turiariria muthemba jwa kubanga uciari jwa mwekuru kumeria mpindi o ntuku ikauma Ndagitarî na gutariria muthemba jojo jotegwiri gutumirwa ni mwekuru uria uri na thina ya nkoro wanagwatwa ni stroke kana wagia thina ya kuganda kwa damu niyo blood clot na nkuruki mwekuru atibati gwita na mbere gutumira ndawa iji ndiria acianjiria athimwa damu ikoneka gwitia nkuruki ya ukabere. Mutaramu gatutaririe nkuruki. Twarĩrie mantu ma family planning methods tofauti ira iriogo itwambire na ira itumikaga mono tacio ino mpende cia family planning. Mpende cia family planning kinyacio cina type mwanya kwe ira ciwa cina only one type of hormone na ira ciwa cie combined. Tia twarĩrie mantu ma combined oral pills. Ino ni mpende cia family planning tumikaga ibirite kumerua wakira ntugo na ukaya kuigwa mweko na kuriganirwa kutumira mpende inu na birite kunywa mpende ya enu miss immediately aririkana kana ukaya kukuruka nkurukia ntugo ithatu atameretie na bwirite kutumira another method nontu itiwa iri protective. Rira mweko wa gutumira combined pills negagu are protected against pregnancy in about over 90%. Yani kumanisha kire koroegana bayo tumagira ndawa cia family planning inu cie combined pill over 90% batige na mwana kagita kuba utumira mpende inu. Mpende inu na cherutaga ngugi by kurigeria ovaries kurelease nkara cia mwekuru. That is a karigeria ovulation. No kakwa mwekuru atumia dawina ati when ovulation kinyari hapa kona na mukuru wake ati omba kwa conceive. Na kire mpendi no ria iko tumeka niigagua ikerigwa kiemwere kwa karibu mweri umwe. Ukaya kwetherwa no gutumira ndawa inu burita gutumira at least continuously for kwejo cia 21 days na kwejo cia 28 days. Na rira uburite kugitumira ndawa ino uburite kuwire kagita kamwe igwa ni igwa wabanga kunywa rukire ugatumagira rukire rionthe wabanga kunywa pengine mathaa mogoro ugatumagira mathaa mogoro. Mbere wanke recommendera ekoro mono gutumagira mathaa mogoro ria bathiete kumama nontu ukaigwa ri muche ukakinyoka ya kurikana utirameria mpende yaku ukumami no ukero ugatumira worio. Rira mono ekoro bayitumia na wisha family planning bakiona side effects yacho. Side effects ya ndawa ino nicio ino slight changes kire the menstrual cycle. Kono mbakuwa mwekuria utumira ndawa ino mbakuwa atiko na heavy period which could be a good thing no te karigeria mwekuru kwa ake watwa ni anemia kana rira kwa ake brudi sana kutua na kuthirwa ninya na rira mwekuru utumira ndawa ino pia ikewekera sometimes ekireta nikuwa nkoro njiro kana kwa ndani wankana kidogo. Lakini mono side effects inu cionekana the first 1-2 months na nyuma yagu mwere ukamenyera utuko nkoro njiro ira na utuka ukiwa ndai wankana kana inya dizziness. Lakini tuga mtu akakuwa na gutumira ndawa ina kwatuika na kwa ina severe headache kana dizziness kana kwa bleeding kwa ere too heavy na buleta kwa na daktari kenda ona pengine kwena any other problem umakwekera ta thina inu kana uwa kinindi achenjerwa ndawa ino. Ukaya kwetherwa mwekoro na tumagira ino combined pills no ukaya gutweka no kuwa aina very severe side effects tatia tuge na gutaika muno kana mbiurura bwato makinya kumba kuruta ngugi kana ugatweka mwiri kwa otire na inya kana watweka na kugain so much weight, excessive weight, obesity na bwirite kwa na daktari abita gutia utumira ndawa na akona daktari kenda omba kwereswa na tomba kurutha ku treat side effects ino. Pia tuga ukaya utweka pengine no atumagira ndawa ino atweka utatumagira bakwagirite pengine wa miss mpende ingano na alafu utweka mjamzito ukatweka uconceive. Rubita gutia kunywa ndawa ino na ukona daktari
nyenda kweresa bura umba kuigwa kiendelea na pregnancy after that. Ukaya kwa no tumagira dawa inu na cho atwika wathimira pressure ne weight ya no gwirete kwa daktari na kenda umba go change dawa inu tikaye go tumira pressure ikayetia nkoroke na still ukaya kwa no tumira dawa inu afu atuka kwe manto makumira mara pengine otikoelewa ima to manto mabi no gwirete kwa daktari also kenda umba kweresa zaidi kianto bonde umba utumira dawa chionde kwe bara tubita kutugaga atubita utumira dawa ya family planning especially ino she na combined oral contraceptives. Okaya kwewa makwa ena health risks ta okaya kwewa arora ena blood clot kana okaya kwewa oro edra arena thina ya nkoro kana ino twetaga stroke mwetu advisor mwekoro tigatumire ndawa inu nonto risk yayo ayituma ndawa ino nyomba kuweke wasa in the situation. Ngeto ndo kuwa muntu atikatumira ndawa ino tumi muntu ngino ndo tie health problems yaku pora chioma kwa ikari.